Kum kadak ban pusul su show yak tu kispai bakhmat kibia konik thama covid na kalyang da basong laban nak sisa jan kala pekuk borong kerpang yak dong tek shalom municipal board ki akan wadi kisagan laban sangsam laban make someone smile laban muslim youth association bat kiwi nalor kintin kintukan pham no ba shnang ba idwar kan warlang ladan lang ro officer nak shalom municipal board ki blairo intei barba ju teken hun hakanik thama covid. Kalau ni hadian bagi daya kut jumut naga office yang kedua basnam ya ko bagi bentuk orang ni kini ki lawan nong ki covid warrior yang kini ka yang bentar umong ni lale macam bentar ko juhi ni la kenduk lang bentar kesni ya ko ki jumut bani ai kat tu kan ni jing ai semua kai ki kum kadak ki jing sungu ya ka ige bagi tidak yarap ini ko kedua basnam tidak ai kat ki kaman ke yang ki namun tahu kejingbit yang orang kas nong sore ya baru nadu kejukan nadu kayak nadu punya ikali buat syuruk sendiri kontak terus. Ini kalau pun kita bersama dengan dan ke tim ke bang jutre kan ke kamu. Nah kasih CMT buat kunjuk ke tim ke bang kita cukup ke balong digital ya kan ke kamu covid le. De bidon diberi orang tu baru ahi ya dan tak kau kejingbut bang Gidan kata kejing ngoh kali yang kejongi, maka mencium kejongi, jimut pakar kejongi bah, ya gede menyerap dari kini kebeliau nama kiba lawan bentur sekuat ban air di kamar kejong jongki, krem dah keton gunu kejing siu, henry krem keton gunu kejing tiang, henry dah kejing tunggu menyerap, ya kesenang, bat ya ke ya ki pai bak baru, nang bukan long ke baru masuk ban melat yang kejing mah, hentam ban melat yang kejing pak. Assistant Manager di Solid Waste Management di Shalom Municipal Board. Ningkong nak siapa ngai publik atau bos nong laban mo. Kami itu ini staff di Shalom Municipal Board frontline workers mo. Iyo jingerap kali first time kan nagara atau bos nong laban. Kaba perkuk buram di staff di Shalom Municipal Board mo. Ai publik ini orang bos nong ki aktif member di bos nong kalau jong atau bos nong laban. Betul publik nong ai nong perkuk ki tentang kami part buat berpihak bagi tang lak laban tray kembali kam. Kerteng jong dari wong persdap, try field coordinator jong ke Sydney apa, antara COVID duty dan bisa ikut apa municipal, alam supervisor jong COVID team. Jadi yang mentang itu dan lu betah jong ke COVID debt management team, kepala alam khmat dari pak masker lindo apa sedang gaji yap apa ini apa jelas jong ni. Apa ya keren baka rokomsim jongka municipal ya kimet nakaliang ka municipal ka debet tek ban handle ya ka covid debt apa ya debet covid debt management team ka handle ba ya covid debt kata kalong ba kiyo ya ka ni hab yo ya order naga ki hire authority kata nai CEO buat nai bakhan executive engineer di Shalom Municipal Board Indala yo ya ki incident commander naki jaka repair ki zone repair ki pentip se bakhan la alat ya slot ila alat ya timing la alat ya nomor ngidan samut ki supervisor ila alat la kajong nomor bagi labun pelak ki nongyap kumbi ol pala batai di ba maskal di ka second wave ke bun ki nongyap te hadu bangi haban khadru ya ki nongyarap kita ba nakalian di siru ila pendiang iki ila ai kita kena civil defense penyerap ini te ndai alot iba te kata de layo itu kena civil defense ni la pihak syu ke tim hado south team but karukom hi ka jong municipal kalong ba dalam poi dalam yo ya ka jingtip kalong ba ban lech apa hospital te ban but lech sim ya to gamet adu namo Kidan ki hospital ki belapan seal ki belapan pack apa. Kidan ki hospital ki bangi haban seal ni haban pack ni haban seal. Kidan ki beriu ki bakhlat hayeng ki bakhlat hayeng. Ki incident commander ki lapan tip sangi bat ki phak ro bat ki doktor leni ki nurse ban assist singi ban leilang bat ni. Te indara kasyong ki bahiyeng namar kat kum protokol ngila ban yalam sayeng ro kasyong haki bahiyeng kita kwa ban lebes kita kwa ban bu sipang sipor ya kamet
hayeng tambah ngimsya ban penrung sport yang kakum ke protokol ngibut ikata ibu pe hapok pelau kidan kibahiyeng kibakwa kidan kibahiyeng kibamkwa yangi kedai baik ba ngin syarap ikibahiyeng bakin pendap yang terkemat nah dian katupat ngilai shalom ni pendap apa kleu apa lumjing tap te kasong kidan kisnong mentah dian ki bangila ai ki awareness program sekikelang kisnong bakila ban tap hi kila bon gisnong galaban ki umpling nong mensong kila dan ki volunteers ban le tap gitu ki bril andai namok hi bon sin adu mentaro tang dai ka duty ki nakaliang ki incident commander ki IT bai hapo ka Shillong Municipal Board te halor ka jing COA kalong bai ba ka Shillong Municipal Board kale ikani ka kham don kanu ka jing COA along maskwa ban pensyai ki pai ba long ba kamdon kanu ka jing bu dor ka jing COA yangi ka debe ka duty mung ka COVID debt management team ni don bai kum ka team ngi trai ngilap ya ka team lap ha ban sta rei ka ban ong ya ta ka jing COA kamdon bu dor kamdon kata ka jing bu dor kalang kamdon kata ka jing ban COA ni kham lai ban ong ban ap ya ta ka jing COA ka yangi ka de ka duty